siyabonga kakhulu ukunikezwa inkosi ithuba lokubana sibe khona apha. Bonge kakhulu njalo ngokuba phakathi kwenu. Bekukuhle kakhulu sibe lesikhathi esihle. Mhlawumbe sizaxolisa lo mhlawumbe obe lesikhathi esibi. Ndingabanye sibe lesikhathi esihle. Yes, ya sithanda ukubonga njalo lo baba uDlodlo lo mama uMancube ngokusinakekela kade besenza khona ingathi inkosi ngabenzela kuhle. Ikelani namhlanje sikhangele incwadi yabaHebheru sahluko ngesika 12 sikhangele ivesi lika 25 sisiya ekugcineni kwesahluko lesi verse 29. IBhayibheli ithi yona, see that ye refuse not him that speaketh. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth. But now he hath promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as those things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Ingathi inkosi ingabusisa ukufundwa kwezilwana. Asikhotha msena makanda asikhulekeni. Baba wethu okoneka ezulwini malihlonitshwe igama lakho. Siyeza njalo phambi kwesihlalo somusa. Sizicelela Nkosi yami ukubana Moyo ingcwele lo wafinzela laba wena balezi izinto. Ingathi ngaba phakathi kwethu lapha sidinga ukuzizwisisa. Ingathi uMoyo ingcwele ngathatha indawo yakhe ukhulume lathi usenzele kuhle egameni lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Namhla abathandekayo sifika ekugcineni kwemcijo efakwa nguPaul ekhuluma lamaKristu angamaHebheru ukubana kuyini okungenza bale besiya phambili bengabuyele emva, kungenani ukuthi inkathazo zinenge okunganani kumbe kunzima kanganani. Ufuna ukubana bambe lokhu bakuzwisise, ugcina ngaqale ngakho. So i section lesi ikhangelayo yi last argument. Xa sesiya ku chapter 13 usebanika nje abakhuthaza khona ukubana bakubambe. Uthi yena lapha uPauli, bonani bathandekayo ukubana kalimali lo khulumayo. Nxa bengaphunyukanga labo abamalayo owakhuluma esemhlabeni, kakhulu kanganani thina kasisoze siphunyuke nxa simala okhuluma esezulwini. Yakhumbula nxa sifunda ivesi yakuqala lesibili. Ithi yena uNkulunkulu wakhuluma labokhokho ngendlela ezichiyeneyo langabaprofeti, kodwa ngensuku zokucina ukhulume lathi ngendodana. So incwadi yabaHebheru isipha uNkulunkulu okhulume kabili, wakhulume ngendlela ezehlukileyo lezichiyeneyo izolo, kodwa ukhuluma ngesikhathi sokuphela ngali indlela yendodana. Abesexwayisa lapha ke uPaul athi bonani lixwaye bathandekayo ukubana kalimali lo khulumayo. Njalo nxa bengaphunyukanga labo abamalayo wakhuluma lapha emhlabeni, pho ke thina kukhulu kanganani ukuthi simale bese sizuza ukuphunyuka. So lapha uPauli usitshengisa ngamazwi amakhulu bathandekayo, lamazwi aqatha kubana uNkulunkulu ukhuluma lomhlaba. Ngoba ethembisile bathandekayo uke wakhuluma, ukhulume ngaphi kathi uNkulunkulu? uPauli usikhomba entabeni yaseSinayi. Entabeni yaseSinayi bathandekayo uThixo wehla mathupha. Xa esehla mathupha kuthiwa kwenzakala into ethu sabantu. Ngabonke babebuthene bathandekayo
babona intaba iqhaqhazela, intaba yanyikinyeka bathandekayo, into abangazake bayibone. Awufunda ihubo lika 68 ithi kwaba mnyama ngamayezi amnyama, izulu lesiqotho lana. Bonke abantu nxa bebona lombane uchaya uphazima bathandekayo, kuthiwa bonke bethuka. Xa sifunda uverse 18 ka chapter 12, kuthiwa lo Mose ngokwakhe waze wakhuluma noThixo wathi, Thixo lami sengisesaba. Likhona yini bathandekayo? So ikwesikukhonjwa nguPawuli lokuthi yena ngabalalela uNkulunkulu ekhuluma ngaseSinayi bengaphumelelanga ngenxa yokungalaleli. Kukhulu kanganani thina esikhulunywa lathi ngendodana ibonakala ngamehlo. Ngoba uNkulunkulu wakhuluma eSinayi kodwa kakho wambonayo. Xa sifunda incwadi kaDeuteronomy chapter 5 futhi yona ungazenzeli isithombe esibaziweyo, ngani ngoba leSinayi kawuzange ubone isithombo sakhe. Ngalokho awusoze ufuzisele uthi unje ngoba ungambonanga. Alright. So nxa esesabiso ongabonakalanga, ukunganani nxa esekhuluma ngobonakalayo? Likhona yini bathandekayo? Uyasitshela lapho bana uPaul izwanini asikhumbuze. Babefuka over 2 million abamuzwe ekhuluma ngasentabeni yeSinayi. Kodwa babili abangenayo. Okutshengisa ukuthi nxa ekhuluma utsha kutshoyo. Nxa ekhuluma kafanisi. Nxa ekhuluma katsho ukuthi ngiyasomela. Xa wakhuluma eSinayi wakhuluma njengomdali, wakhuluma njalo bathandekayo njengomahluleli wabantu bakhe. Ngoba bonke sonke bathandekayo uPaul uyasitshela kumele sime phambi komthethwandaba. Xa umhlaba ugoqwa sonke siza kuma phambi kwakhe ubana sahlulelwe ngesikwenzileyo lapha emhlabeni. So uyabaniki warning amaHebheru. Zwanini bathandekayo kulenza libe ngamakholwa. Lichili inkolo yesiJuda lezi esiKristwini. Ngenxa yokuthi lizwile ukukhuluma kwendodana kaKristu, kaNkulunkulu uJesu Kristu. So nxa bona bamuzwayo ekhuluma esentabeni yeSinayi, kuthumiyeni kwangena 2. Uqinisile ngentoni. Ela ndikhumbuze bathandekayo. Ukusindiswa ngobuqotho ngokweqiniso, ukwahlulelwa ngokweqiniso. uNkulunkulu oza usabanye empilweni ngunaphakade uyozavuma ukuthi uSathane nabangalalelanga baye esihogweni somlilo. Likhona yini bathandekayo? Ngasikwazini lokho kuba na uJesu Kristu ohleze esihlalweni nguye wenze isihlalo sokuthonisiswa sibe njalo isihlalo somusa. So the seat of judgment is at the same time the city of mercy and the throne of grace. So ngasikwazi sikubambisise bathandekayo uNkulunkulu xa ekhuluma lomhlaba, ukhuluma lomhlaba okwenza sibe levangeli yikuyini? Yikubana kule nto ethwa yikuthonisiswa lokwahlulelwa. Xa kade kungena kwahlulelwa, xa kade kungena uNkulunkulu okhangela izinto ezenzakala emhlabeni azithi zona zinhle kumbe zimbi, ivangeli besingayidingi. Ivangeli siyayidinga ngenxa yokuthi ukuthonisisa kukhona. Ngenxa yokuthi ukuthonisisa lokubhubha komhlaba kukhona. Ivangeli ithi yona kodwa likhona isango elivuliweyo ukubana bonke abangasinda basinde ngalo, babalekele ukuthonisisa okuzayo. So bathandekayo okwenza abanengi bangayamukeli ivangeli yikuthi kabakholwa ukuthi ukuthonisisa kukhona. Bacabanga ukuthi izinto abazenze emhlabeni lapha kuphelile. Njoba bengabuzwanga umuntu emhlabeni kuthi ukuthi akulo zababuza. Ngenxa yokuthi kabakholwa ukuthi kukhona ozababuza, yikho bengakholwa nxa ekhuluma ukuthi ngivula isango lokuthi liphume ngalo. So uPaul uyasikhumbuza bathandekayo, akufanele njalo kwakukhangelela ukuthi sike sahamba ngali indlela yokukholwa kubonakala sihlehlela emuva. Ngenxa yokuthi okusenze senza ngokuqala yikuthi sibonile ukuthi singababhubhayo ngokuvulela umkhandlo ngoJesu size sizosinda. So ndalikhumbuza bathandekayo
ukuthonisiswa nokwahlulela ngokweqiniso lokusindiswa njalo ngokweqiniso. Lapha bathandekayo sikhuluma ngento eyenzakala sifuna singafuni, sithanda noma singathandi. Lokhu yikukuphetha ukuza kwenza umhlaba. Banengi ngenxa yokungafundi iBhayibheli, ngenxa yokungaqhakathekisa amazwi eBhayibheli, abahlala bebhizi bekhangela inews imjokojo. Ngoba cabanga ukuthi ukuphethwa komhlaba kuya ngezenzo zabantu lezi zinto ezenzakala lapha emhlabeni. Hayi umuntu kaNkulunkulu. Umhlaba kawuvelanga ngenxa yokuthanda kwabantu. Umhlaba kawugoqwa ngenxa yezehlakalo zabantu. Ugoqwa ngumnikazi wawo. IkuJohane ethi ngase ngikhangela ngabona umhlaba wasugoqwa njengomqulu wencwadi. Ngoba kwaso kuphelile bathandekayo. So kuqhakathekile ukuthi sibe kwazi. Impi yeRussia leUkraine ayisiye eqeda imhlaba. Ayisiyeza ukuthi isiphetho sithi. Likona bathandekayo? Oza ukuthi kuphelile munye onguye wathi ekuqaleni kakube khona ukukhanya. Moyo zathi kuphelile bathandekayo. Ngasikwazini ukuthi umhlaba lo siphila kuwe ngumhlaba lomnikazi wawo. Ngumhlaba awukhangeleyo, ngumhlaba awusa lapha afuna ukuthi uyefika khona. This world has a destiny. Ikana ngukumbuze njalo umuntu kaNkulunkulu ozumnyama omnyomkhulu labantu ukuthi bazalwe lapha emhlabeni, bajoin okwenziwa lapha emhlabeni, baye kufa njengabanye. Ikala ngukumbuze lokhu yikwabalobi beBhayibheli amatheologian akudala babe kukumbuza bathi bona, when you were young this world was old. Awukuzwanga lokho. When you were young this world was old. Akukho ngasitshengisa khona emhlabeni la. Uzalwa wena ufica usumdala umhlaba lo. Ulezenzo zawo. Okothi ungangananzeleli kakuhle la ungalandela uthuli lwamadube. Yikho ivangeli bele kutshele umhlaba lumdala kulawe ungeze wawukwanisa. Bakhona abantu bafuna ukudla bawuhlephuna eceleni kodwa bona badliwa umhlaba. Zathanda ukulikhumbuza abathandekayo uyasinda futhi umhlaba. Ngitsho singakuphi inkatha sithi uthwale wena ngongama ngekhanda kuwo ungenza kuyenelisa ukuthi uthwale ume uyasinda. So kumele uzuze isilinganiso esiqondileyo somuntu ukuthi umuntu kuyini. Umhlaba ungeza kuguqula. Umhlaba lo ungeza uthathele izinto zawo. Umhlaba lo ungathatha wena. Mkhulu umhlaba lo bathandekayo. So into yakho ongazenzela yona yikumuza umnikazi womhlaba nxa ikhuluma. That's right. Yikwethi qaphela ukuthi uyekele ukumuza umuntu lo. Muzwe nxa ikhuluma. Aye phambili athi yena leli bali ukhulumile. Xa ekhulumile entabeni yaseSinayi uphinde wasithembisa njalo kuncwadi kaHagayi chapter 2 verse ngelika 6. Wathi ngike ngakhuluma entabeni yaseSinayi ngazwakala emhlabeni kepha ngizakhuluma njalo. Khathesi nxa sengikhuluma ngizakhuluma ngizwakala ezulwini nasemhlabeni. Likhona bathandekayo kufanele sikuzwisise. Abisesithi yona iBhayibheli nxa ekhuluma ethi yena yet once more I will shake the heavens and the earth. Uthini? Uthi zwana zonke izinto nxa nginyikinye ekucineni. Ngifuna ukuthi zonke into ezidaliweyo lezenzwe ngabantu zinyikinywe. Ukuze wazi ukuthi emhlabeni lapha ihistory yabantu ilizaba. Imbali yabantu bazama ukuzuza isisekelo emhlabeni odiyazelayo. Likhona bathandekayo? Yikwethi yena ngisanyikinye izulu lomhlaba ukuze lokudaliweyo ngunyikinye lokwenziwe ngabantu. So nxa ukhangela ubona uMoses entabeni laphana le ntaba inyikinyeka. Xa ungabona intaba inyikinyeka kutsho ukuthi okwenziwe ngumuntu ke. Xa intaba edaliweyo esazalo seyificila phi khona inyikinyeka. Wathi mo izakhiwo ezenziwe ngabantu. Xa ukhangela umhlaba lo
is a world that is always seeking security, but is seeking insecurity in what they can do and what men can do. Zwana muntu kaNkulunkulu uyakhumbuza lapho Paul. Xa intaba yesina iyanyikinyeka. Lingobani abafundi lina ukuthi lina likhangela iJerusalema lithi iJerusalema lishe. Ngithi mina kula litshe lizasala liphezulu kwelinye. Njalo amaJuda azwisisani. AmaJuda akholiweyo ukuthi lithi liyabuyela enkolweni yakudala. Libuyele esiJudeni silensuku ezinlutshwane leminyaka emlutshwane AD 70 Temporal kuya kungasela. So sisani bathandekayo into ezenziwe ngabantu akula le yodwa ezasala inganyikinyanga. Xa intaba yanyikinyeka kutsho ukuthi izitezi ziyanyikinyeka ziyawa. Xa intaba zanyikinyeka kutsho ukuthi ukwenza komuntu kungeza ke kuhlale kukhona. Ifunde kuhle imbali izakutshela. Umuntu bekuyisifiso sakhe sokwenza izinto ezimayo ngokunaphakade. Kodwa uNkulunkulu umtshengisile umuntu ukuthi wena ungumuntu mina yimi umnikazi womhlaba. Uphumile uKhayini exotshwa ensimini yaseEdeni. Waya kwakhe izigodlo bathandekayo. Kodwa abakhonza uThixo basala bephila impilo yokuba ngabahambi behlala phakathi kwamatende bonke labo Abraham. Kodwa uKhayini wathi yena ngokuhlamuka kwami ngifuna ukwenza izigodlo ezizakuma ngokunaphakade. uThixo wathi Khayini sifuna ukubona oqinilisileyo lo lamandla mina lawe. Wamthumela uzamthola. Xa uzamthola ebuya konke okwenziwa ngumuntu kwatshabalala. Abantu bathi sikubonile kodwa mbona kade singaqeqeshi kakuhle. Bathi sifuna ukwenza ithawa yeBhabheli. Size siyefika kuye khona yena uNkulunkulu wakhona. Kodwa wabenza abadiyazela wabaphinda eziningi ithawa yeBhayibheli yasali njalo yaze yadilika. Uthini uNkulunkulu? Zwana. Umhlaba lo mnikazi wawo. Njalo uNkulunkulu esimlandelayo bathandekayo. Abantu bezama ukwenza into ezihlala ngokunaphakade. Yena uthi into ehlala ngokunaphakade umbuso enza kuletha kuona lo mhlaba. So the history of humanity, as you read the Bible, it is a humanity that is seeking for an abiding city. But to chapter 13 as there is no abiding city. O Abraham wenokuzama namuhla 4,000 years base bekuzwisisile. Yikho babedinga isigodlo. Umenzi lo makhi waso onguye uThixo ngokwakhe. Kwino kwakwenza benze njalo basuke uri lamaGalatiya okwakhiwe khona okwakukhona impumelelo le-civilization. Bakubona bakuzwisisa. We have no abiding city in this world. Asilakho kuhlalayo. Yikubona Assyria badlula la ngokuphumelela kwabo. OBabylon babuya badlula bathandekayo nge-civilization babo. Wabuya Medo-Persia badlula bathandekayo. Wabuya amaGriki badlula. Yabuya iPagan Rome yadlula bathandekayo. Kutshoni lokhu? Kutsho ukuthi abantu lapha emhlabeni kabahlali ngokunaphakade. Njalo abalasenzo abazasenza esizahlala ngokunaphakade. Okuzahlala kuphela ngokunaphakade ngokuvela kuNkulunkulu. Likhona bathandekayo? Yes, khona kumele sikuzwisise. Xa singaphila lapha emhlabeni njengabantu abahlakaniphileyo, njengabantu abenza kuhle. So likhona nxa lizwisisa bathandekayo, sisenza konke singakwenza emhlabeni, sisenza silunguza, sikhangela ukuthi umbuso kaJesu Kristu uyeza. Yikho ethi yena nxa ekhuluma lapha kuvesa athi yena lapha, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Sesikuzwisise lokhu bathandekayo ukubana kasilayo sisigodlo esihlalayo. Asilayo sisenzo somuntu esingaba khona kunaphakade. Thina kasamukele umbuso ozahlala kunaphakade. Samukele umusa, sikhonze uNkulunkulu wethu, simsebenzele ngokumesaba njalo la ngomoya ovumayo. Ngoba uNkulunkulu engumlilo oqothulayo. So isabelo somuntu lapha emhlabeni ephila yikuthi enelisa ukuzwisisa ukubana uThixo kuphela uyaza kwenza isigodlo, uyaza kwenza umbuso ozahlala kunaphakade. Yikho uJesu nxa ufunda uMatthew chapter 13 wakhuluma labafundi bakhe labantu babelalele.
Wathi wona uJesu zwanini bathandekayo umbuso wezulu ufanana lesihlahla lesiyane esincinyane esakhulayo isihlahla semustard. Nxa sasikhula sedlula zonke izilimo zasesivandeni inyoni zabuya zahlala khona. Kuyinokwenza uJesu akhulume ngalindlela ngoba amaJuda nxa ekhangela abaFarisi labo bonke abazenzisi bese uJesu okhuluma ngombuso. Bathi umbuso wamajaha ngu-12 ahamba laye umbuso wakhona lo. Umbuso njani lo? Umbuso wakhona akawula zikhali. Umbuso wakhona awula mali. Umbuso wakhona akawula lutho lokuthi bayahlala ngapha abakwazi ukuthi bayahlala ngapha. Kodwa bakhulume ngombuso. Kodwa uJesu wabafundisa zwanini bathandekayo umbuso wezulu kawufani lalokho kungabonakala ngamehlo. Kodwa kuphela kubonakala ngenguquko empilweni yomuntu. Kodwa ungeza kukubambe ngezandla zakho likhona yini bathandekayo? Yes, into ehlupha uNicodemus phela ukuthi kule nto engenzakala umbuso lo ngaguqula umuntu omdala abe mutsha. Nicodemus wathi njani? Jesu wathi ungabobuza ukuthi njani. Ungayizwisisa wena izinto zikaNkulunkulu wena. Izinto zakaNkulunkulu azibuza ukuthi njani. Ziyenza ngiyothi njani yakho ungayizwisisi. Wathi Nicodemus Moyo wazi wathi ye. Wawuke wakubona wena. Wathi anzange ngubone. Wathi ukhona? Ye. Ungaza kubona? Ye. Wazi njani ukuthi ukhona? Ngibona ngokwenzayo. Izihlahla zinyikinyeka. So zwisisa Nicodemus. Nxa sesiku-realm kaNkulunkulu zikhona into ezikhona ezingabonakali ngamehlo. Ezibonakala ngokusebenza. Umbuso kaNkulunkulu ungangabona amasotsha akho nekhona, ungangabona imali yakho nikhona. Kodwa umbuso ukhona. Njalo ungeqiniso. Kanje Nicodemus umoya wena lo uyawubona uyawuvela ngaphi kanje? Kodwa akangikwazi. Uyabusiya ngaphi? Angikwazi. Kodwa ukhona? Ye. So vuma Nicodemus. Umuntu omdala engaba mutsha. Ngithi njani ungayizwisisi. Okufunakalayo ngena wena kuphela emanzini. Ikwese ukufuna ukuthi ukwenze. So intweni zakoThixo ungenza ukuhlakanipha uzizwisise. Ngoba zenziwe ngenhlakanipho ephezulu kwenhlakanipho yomuntu. As high as the heavens are above the earth, so are my thoughts above your thoughts. So are my ways above your ways. NginguThixo mina. Yanje Nicodemus wakwabali Old Testament. Ye. Yakhumbula abantu belunywa zinyoka. Incwadi kaNumeri. Wathi ye. Kwenzakala Nicodemus. Thoka uMosi kwathiwa kalungisa inyoka ethusi ozakhangela uzakusila. Basila yini Nicodemus? Ye, njani? Phela umuntu wayelunyunyawo phe. Kuthi ngayekela ukukhangela unyalo wakho obuhlungu. Akhangela inyoka ethusi. Wayesila yini Nicodemus? Ngokuyignora lapha lunywe khona. Akhangela inyoka engaphiliyo. Wathi babesila. Wathi njani? Nicodemus wathi angikwazi. Kodwa basila yini? Ye basila. So zwisisa Nicodemus. Izinto zasezulwini ungenza ukuzizwisisa. Kodwa yizo. Ila ndikhumbuze makholwa. Isayensi yalomhlaba kayingasehlisela uNkulunkulu wethu. Ngokuthi ngeza test yoku-test tube. Uthe ngalokho kasebenzi. Hayi izwana kakwani ku-test tube. Indlela zakhe le test tube akuhambelana. Yes, basila benganathanga amaphilisi. Basila hayikhona ngokuwathenda lapha abalinge khona. Basinda ngokuyignora lapha abalinge khona. Ngokukhangela lapha ukuthi abakhangele khona. So ihlakaniphile indlela kaNkulunkulu. Yiyo kuphela yenza uSathani awomumlomo ngoba ilokuhlakanipha okukhulu kakhulu. Likhona yini bathandekayo? So indlela yosindiso ingathi ibula kulabo abalahlwayo. Kodwa ikuhlakanipha okukhulu kulabo abazakusindiswa. Yalicela abathandekayo. Asaleleni kulumbuso. Asihambeleleni kuJesu Kristu. Masinyane sizambona esiza ngamafu.
wakhuluma uJesu wathi zonini, kingdoms shall rise and fall, yet the church shall march on. Weak as it is and enfeebled as it is, yet it is the object of his love. Ingenamali le budget zikahulumende, governments will come and they will fall, but the church will march. Size siyefike sayona. Uzenzela kuhle muntu kaNkulunkulu ngayike meeting lesiyaphela. Ukuba le resolution yokuma noKristu. Ngoba kwenzayo kukhanya kungela amandla, kodwa kulamandla. Kukhanya kuwabubula, kodwa yinhlakanipho ehlala kunaphakade. Wadlula ama kingdoms wonke emhlabeni la, kodwa ukukhonza labazi uNkulunkulu bamatsha namhlanje. Likhona libathandekayo? So abantu abethu namhlanje singaza ke sabachiyela inotho. We don't have that assurance. But one thing that we are certain nxa singabambelele kukolweni, sizabachiyela ichurch ezabasa empilweni kunaphakade. Receiving a kingdom that shall not be an end. Let us worship God with fear and trembling, for it is God who worketh in us, both to will and to do according to his good pleasure. Uyabakhuthaza uPaul kabazwisise lokho. Singabambelela kuKristu bathandekayo. Ngelilanga sizakunqoba. Sisembusweni kaNkulunkulu. We have this one lot. Silento yinye siphiweyo to serve our God. Ukuthi sisebenzele uThixo wethu sisaphila. Yiwo kuphela bathandeka into esichiyele yona, akukho kunye. Sichiyelwe into eyodwa ukuthi sisebenzele uNkulunkulu wethu sisaphila. Abanye bakuzwisisa, kodwa kepha okwakufanele bakuzwisisa isimo abakuzwisisayo. Ngenxa yani ngoba iBhayibheli isitshengisa bathandekayo, ekade bekhangelelwe ukuthi benze ngayisiba benzayo. Ukhuluma lamaJuda la, likhona bathandekayo? Yiba bafuna ukubuyela emuva bebhala incwadi yabaHebheru, kodwa laba baphenduka bengabantu bezizwe belokho besiya phambili ngokukholwa. Ngoba nakade bekhangelelwe bathandekayo ukuthi babambelele ngcono umJuda okuvele khona usindiso lo muntu wezizwe. Besikhangelele umJuda ukuthi kabambelele abe nguye zaqina atshengisa umhedeni ukubana kuyini okufanele kwenzekale. Kepha kuyini okwenzakalayo akade bekhangelelwe basilahlisile. Funda lami incwadi kaLuka sahluko ngesika 1. uLuka nxa ebhala ibhuku lakhe usebenzisa okuthiwa ngama contrasts ukulinganisa okubili. Likhona bathandekayo? Xa sikuLuka chapter 1 iBhayibheli lithi lona wathunywa isithunywa sivele ezulwini igama laso nguGabriel. Wathunywa kuma-address amabili. I-address yakuqala kwakusetempelini. Wafika etempelini kwakulo Zakariya. uZakariya wayetshisa impepha bathandekayo. Ephi umsebenzi omkhulu etempelini kudlula yonke. Ngoba ngalesi sikhathi ngaleli tempeli ngale ngendlini engcwele kwakungasela umtshokotsho wesivumelwano. Ngoba umtshokotsho wesivumelwano uJeremiya wayesewukhiphile itempeli lingadilizela kuqala likaSolomon. Likhona bathandekayo? So the work that was most solemn in the temple was to burn incense. No, because the altar of incense was closest to the Holy of Holies. So kwakungela umsebenzi odlula lowo. So nxa uZakariya ephiwa umsebenzi bathandekayo uphiwa umsebenzi edlula yonke imisebenzi. Njalo bathe bejika inkatho amapriest babe baningi bathandekayo. Bathi ngekhosi eyodwa kuphela kwakumele kungene 5,000 ababengena ngeviki yodwa. So ku 5,000 bejika ukuthi ubani uza ngubani ozalayitha amakhandlela, ngubani ozabuya afaka isinkwa, ngubani ozabuya atshisa impepha. Inkatho yathi nguZakariya. Ebantwini abadlula 5,000 kuthiwe Zakariya. So ingilosi yafika ithi zwana Zakariya, uNkulunkulu unithuma lelizwe elihle. Uthi imthandazo yakho namhla iphenduliwe njalo uzwakele. Uza kuzala indodana. Uyethi igama layo ukuthi nguJohane. Esizwa la amazwi amahle kuthiwa wasebuza umbuzo. Wathi yena kuza kwenzakala kanjani lokhu? Mina sengimdala nginje. Xa ufundele esikhiwa lelesinto alikutsheli kakuhle. Kodwa ungaya kolimi lemzini olobhala iBhayibheli uthi yena ufuna ukwazi iqiniso lendaba yakho le ukuthi lingaphi.
ungathula manga wena uthi sengimdala nginje ngingaba le ndodana mina Yiku Gabriel mina yimu Gabriel omaphambi kwaNkulunkulu. ithi kusukela namhlanje ngenxa yokuthi awukholwanga Awukhulumi futhi. Azazalwe lujaha. Waphuma uZakaria bathandekayo. bekhangela abantu ukuthi uzababusisa Ngesibusiso sikaNumeri. Wapho ngubone sesenze nje kuphela ngezandla engasakhulumi. Wabona ukuthi kukhona ahlangane nakho. nansi ingilosi isuka siya ku-address number 2 yahlangana noMaria yafika yathi ubusisiwe kwabesifazana izulu likuhloniphile ngoba inzalo yakho le kuzathiwa ngokungcwele kukaThixo. Wabuza uMaria, kambe kumuna umuntu kazana onje wazombingelela ngohlonipho olukhulu kangaka? kuza kwenzakala kanjani njalo ukubana mina ngingazi indoda Kuthe ngizithwele. Wathi yena zwana umoya ingcwele nguyo zakwemboza. waphendula uMaria athi yena kakube njalo njengokufunwe nguThixo empilweni yami. Sowuluka uthi yena babili abalandwe ingilosi Kodwa kade mela azwisise nguphi ukwedlula omunye. iBhayibheli lithi na omunye ngumpriester, omunye ungumuntu kazana. omunye uthenjisa ukuthi uzakuba nomntwana esekhulile, omunye kuthiwa uzakuba nomntwana engahlangananga le ndoda. owahlangana legama elinzima nguphi lapha? uLuka uthi nguMaria nguye wahlangana legama elinzima. Yikho nxa ufunda uMartin Luther athi yena, in the story of the nativity there were 3 miracles. endabeni yokuzalwa kukaJesu kwaba lezimanga ezintathu. isimanga sakuqala yikuthi uNkulunkulu wangena esiswini somuntu. isimanga sesibili yikuthi umuntu wazala uNkulunkulu. isizathu sesithathu yikuthi umuntu wakholwa lindaba. athi yena ezimangeni ezinkulu esikumanga esikhulu kwezimpili lezintathu lezi ngesokuthi umuntu wakholwa linto. uMaria wathi kakwenziwe kimi okufunwe uNkulunkulu. Likhona yini bathandekayo? uthi uLuka besikhangelele oZakaria ukuthi benze kuhle. Kephe besibakhangelele Ayisiba benza kuhle. kodwa kade bengakhangelelwanga Yiba benza kuhle. Kade sikhangelela umJuda ukuthi azwisise indaba. besikhangelela umsala ukuthi azwisise indabali ukuthi we have no abiding city. besikhangelela umsala ukuthi azwisise indabale yokuthi our Lord in this world is to serve our God. Kepha kumlahlekele lokho. Khangela ulahlekele kade kumele kube intokozo yakho. Chapter 2 eBhuku likaLuka. Uthi yena uMaria noJoseph abathathu umntwana. Baya naye ukuthi ayededicate. Walikho nani bathandekayo? Xa ngimfunda uDesire of Ages abe sisithi yena Mzwane dedicate uJesu. Umpriester onguye owayebhizi okumele abhalise birth certificate. Lokumele dedicate lumntwana. Kuthiwa nxa wayebona abazali besiza babethwele okuyifulawo kulutshwane. Babethwele njalo lokusinkwilimbo okubili. Lo wathi ngibe lomnyama namhla. Isebenzela abasoze banike lutho. Kuthiwa waphi uJesu ezandleni zakhe. Kuthiwa kamkhangelanga lebusweni. Ngokuzonda okukhulu. Wathi ibizo lithenga ubani? Wabhala ibirth certificate. Wathi phumani lihambe. Kepha nxa uMaria ethatha umntwana besiyafika esangweni bephuma eminyango. Walo Simeon. Yakubonga Nkosi. Ngoba ungibonisile usindiso lwakho. Ngivumele ngihambe Uhambo lwabanini. Umbuzo usithi ngubani okwakumela abona umsindisi. onguye dedicate lena kumbe ohlanganela emnyango. Ulukuthi yena kade sibakhangelele bathandekayo. Kayisiba benza kuhle. akade singabakhangelele Yiba benza kuhle bathandekayo. Chapter 3 eBhuku likaLuka. Uthi yena uJohane wayejumayela esenkangala. xa wayejumayela esenkangala beza bonke babhabhatizwa. Kwakulamaqembu amaningi. kwakulamasotsha esiRoma. kwakukhona abathelisi labantu ababi. kwakukhona labafarisi bonke babuya babhabhathizwa. uJohane nxa ebona abantu bonke bebhabhathizwa kulokuthi athokoze ngobhabhathizo kuthiwa kwahlambaza uJohn Zalo yezinyoka. abantu ababuya kwangathi bafuna ukubhabhathizwa kodwa bona bengaguquki izimpilo zabo. bafuna ukuba ngama-church member ngelamabizo asezulwini.
kuthiwa bonke bahlatshwa lilizwi leli kuthiwa baza kuJesu babuya kuJohane kuthiwa labana babuya bathelisi Johane sesibhaphathizwe kambe kukhona yini okumele kuguquke ezimpilweni zethu wathi uyelana emsebenzini wokuthelisa kodwa lingathathi imali ezingaphezulu kwalezo ukuthi elizithelise uyelana ezimra lesebenza kuhle kuthiwa babuya amasotsha eSiroma wathi lina lingasebenzisi violence njalo lingabambela abantu suthi sekani ngeholo leni njengoba sifusebenzi uyelana emsebenzini esikhangeleni ukuza kuziqembu lesithathu sisawusesibona abafarisi labo besiza bezobuza ukuthi senzeni kodwa uzayizithula iBhayibheli umthelisi weza lo msotsha weSiroma weza kodwa umfarisi wasihlalela wathi ngiyabhaphathizwa ngale nginjalo ebesibakhangelele bathandekayo ukuthi benza kuhle bayisiba benza kuhle chapter 5 yebhuku likaLuka uthi babiziwe baba babili uthi wabiza abanye kwabafica bethi inhlanzi zabo wathi ngilandelani lina likhona libathandekayo kodwa leli qembu elabizwayo bengamadoda aqondileyo labalomhlobo loJesu bengena lo msebenzi babefuna i-part time ukuthi bake bayethi inhlanzi bese siyagola labantu bagola abantu baye enhlanzini baye ebantwini chapter 5 uthi usobafice sebekuyele emsebenzini wabo bathiya bathandekayo ubusuku bonke akulanhlanzi abayibambayo kuthi abaze bakhulula lempahla babecabanga ukuthi nxa usunquma ingcezi ngakuhlonipha abayibonanga ngitshe yodwa uJesu uyabuya ekuseni afika acela isikephe sakhe athi yena eqeda ukuchumayela athi yanini enzikini liyephosa khonapho libamba inhlanzi kuthiwa babamba inhlanzi eziningi kodwa wathi ngifuna ukuthi ngilitshengise wasuka wayalande enye indoda kuthiwa yayibhizi emsebenzini wayo ibizo layo nguMateyu ibhizi ithelisa abantu ngumuntu ongafuna ukubonwa ngabantu bonke lo kwafika uJesu wathi Mateyu cela ufake i-resignation letter ungilandele kuthiwa ngaleso sikhathi waphetha amabhuku akhe wafaka i-resignation letter kazange abuyele futhi emsebenzini uJesu wathi kepha abacabanga ukuthi bangcono kubizweni yiba bafuna i-part time oMateyu abathelisi yiba bagoqa kube kanye babuye bakhonze ngokupheleleyo ebesibakhangelele bathandekayo ayisiba kade abasenzele kuhle kodwa abasidanise kakhulu chapter 7 yebhuku likaLuka iBhayibheli sisithi yona uSimyoni esike sakhuluma ngaye phakathi kweviki wanxusa uJesu ukuthi aze ngakibo xa wayesiza wamenzela umdlalo wase kusiba khona uMaria bathandekayo xa uMaria efika lapha wakhala enyaweni zikaJesu ekhumbula kwenzelwe nguJesu ukukhuza akasikhombisa imoya esikhombisa emibi yasuka ngakuye ithi iBhayibheli yona uSimon wasesole enhlizweni yakhe wathi ngaze ngeba lo guest of honor ngakhuthe ekunxuseni kwami bengisithi nginxuse kuhle uguest of honor ngazi ukuthi ngenza imistake bengithi umuntu lo ngumprofeti uJesu wathi Simon wathi Nkosi wathi ngile nkulumo engilayo kulabantu ababili Simon ababele esikweleti omunye lese 500 omunye lese 50 Simon kodwa bonke kabala imali yokubhadala lo wayekolodiwe wasesithi nyalixolela lonke hambani Simon uthi wena wathokoza kakhulu ebantwini laba ababili ngubani Simon wathola esikweleti esikhulu nguye wathokozayo wathi kodwa ngizela lapha emzini wakho ngigeze ngenyembezi wena ukwazi lapho kutholakala khona amanzi ngihlikishe ngenwele wena usazi lapho kule tawulo khona uSimon wayizwa indaba lapho yakhona ngoba uSimon nguye okhupha umuntu lobuntombi wazoba isife bendini semagadara umuntu lo so uJesu uthi nyazwisisa Simon silapha kulabantu abanezikwelede abangithula omunye lese 50 Simon omunye lese 500 wena ubona ngathi ese 500 ngesikabani phakathi kwakho lo Maria kodwa uMaria lese 50 nguyongeze ngenyembezi la wena ulamanzi okugeza nguyosebenzisa inwele wena ule tawulo zwana Simon ekade kukhangelele ukuthi benze kuhle kepha kabenzi kuhle bangidanise kakhulu chapter 8 yebhuku likaLuka laba yiba besifazane ababesekela uJesu ngemali zabo abathi bona uMaria uMagdalena lwano
wayele moya emibe isikhombisa lo Johana umfazi kaKuza lo Susana but isiHebheru phela lesi isiHebheru asibali bafazi kathi sabala abafazi omngabo baye ngaphi imali zabo ziye ngaphi ezamadoda ekade sibakhangelele bathandekayo ukuthi benze kuhle kepha basidanise kakhulu chapter 10 yebhuku likaLuka iBhayibheli bisikhuluma ithi yona wakukhona undoda wayevele eJerusalem esehlela ngaseJericho wahlangana lezigilamkhuba zambamba zambetha bathandekayo zamchiye efuna ukufa uthi kepha nxa wayelele egazini lakhe sifa wabuya umpriest wamkhangela wamhawukela bathandekayo wayesephuze kusaba sikhulu kwadlula wahamba wabuya nomlevi wamhawukela bathandekayo wathi nxa kade ngilethuba bengizamnanza umuntu lo wadlula wahamba kodwa kweza umSamariya bathandekayo wehla embongoleni yakhe wamthatha lo muntu wamfaka amafutha izilonda zakhe wazibopha kakuhle wamsesibhedlela wayabhadala imali yakhe uJesu wasebiza igqwetha leliyana wathi ubuzile wena wathi umakhelwane umuntu ngubani lami ngilombuzo ekuthi ebantwini laba engibaqambile abathathu oba ngumakhelwane womuntu ngubani uverse 38 abesephendula athi yena lo wamenzela kuhle Jesu nguye anzange ngithi kulo muntu wamenzela kuhle ngithe kwadlula umpriester kwadlula umulevi kwadlula umSamariya ngithe owamenzela onguye umakhelwane wakhe ngubani ethi yena lo owamenzela kuhle nguye ngenxa yakhe ngobe ngumJuda kangezakala ichi igama elithi umSamariya ngobe ngalikhuluma leli gama mela equpha umlomo kula gama elibi njengokuthi umSamariya kodwa uthini uJesu ole gama lokuthi umele uquphe nxa usukule usukhulumile nguye wamenzela kuhle esibesibakhangelele bathandekayo ukubana benze kuhle basilahlisile ichechi la uyamangala ichechi ihanjiswa ngogogo bemakhaya kodwa zikhona ingwele cheche emagogoba zibhizi ngamastendi basemahachula abahluphekayo besilwa la ivangeli bawele phansi besekela ivangeli ukuthi khambe basilahlisile besibakhangele bathandekayo funda lami ibhuku likaLuka isahluko ngesika 14 kwakukhona owayememile abantu emthimbeni wabafakela lama invitation card wathi lina liza ngokumenywa xa usuku lwasalufikile bathandekayo likhonani bathandekayo wabathumela invitation yesibili njalo wathi lina kalinxuswa kanye linxuswa kabili liyaphiwa invitation card libe likunjuzwe njalo ukuthi uyani into liyana sifikile kuthiwa kodwa bonke bakaliza ngalizilinye ukuziqelela uqolo mina ngasuka ngathenga inkomo kumele ngiyezithambisa mina ngasuka ngathenga insimu kumele ngiyibona likhonani bathandekayo phela nxa ngifunda indaba le uthi yena babebizele isapha ukubala kwami okulutshwane kuntshela ukuthi isapha ngeyantambama uthi yena unxusela isapha athi ngifuna ukuyathambisa ngazi ukuthi wena wakwathambisa ntambama na obizela isapha uthi ufuna ukuyabona amaphege ensimu umenza isiwulo onxusileyo ukunxusa kabili kodwa umenza isiwula likhonani bathandekayo yiki iBhayibheli lithi omunye wakhona was very rude wathi mina ngithethe umfazi amfani nabakuqala labantu ambuye mtshela ukuthi ambuyi angithi uxolise mtshela ukuthi ambuyi ngithethe umfazi eleni mayithathi yena lesi isehlakalo esasenzakale qho umuntu lo wayethethe umfazi ole influence edlule kaNkulunkulu empilweni yakhe kokumenza abe rude ngalindlela engalalela into zokukhonza ethi thwabisela kwathumule emnikelo umama amtshela ukuthi cha kuphinde kubonwe lapha ekhaya xa ufuna ukuhlala lapha ekhaya akula nto enjalo wathatha umfazi ole influence edlule kaNkulunkulu empilweni yakhe yikho wayephendula ngalolu hlobo likhonani bathandekayo wathi ukutela umnikazi womdlalo nxa esizwa abantu besipha izizathu wathi ngenani ezindledlaneni libizela ababaya lapha bayakhona wedipha lithi chiye kuyedipha ubuye oya etown umtshela ukuthi mani uhambo netown ubuye nga indlu yagcwala hatshi ngalaba babephiwa ama-invitation card
kodwa bayephiwa ama invitation card kakula lo uyileyo yedwa ebese bakhangelela ukuthi benze kuhle church basilahlisile kakhulu chapter 15 ebhuku lika Luka bakukhona undoda wayelamadodana amabili indodana yakuqala yathi hey babuya phuza ukufa babuya ndilungisela okuzaba ngokwami ngakathi ungafa namhla kuthiwa waphiwa into yakhe wahamba wayakudlala abantu bezono labantu ababi ila lonke lasala lisola asikaze sibone umfana omubi njengalo awubonile wasalayo ufana kuzwa wasala lo yise uthe selizweni elikhatshana wahlupheka waze wakhumbula ekhaya waphenduka wabakho wafika wamamkela wahlaba ithole kwathokozwa iBhayibheli lithi wano nguye ozwayo wezwa kuthotshozwa ngikhaya wamegedini wacha ukwelo siyo siyo ngathi inkosi yethu le yekena nyebona kathi ngikhaya kwenzakalani buye uzobona ukuthi hayi ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani siyajabula ngani sihlabele ethole kuyini okwenzakeleyo umna wakho lona wahambayo uphendukile wathi ekhaya ngisangeni wathi ubaba abuye ngaso uzakhuluma la mina ngisangalo esengenile mina kangisabuyi wabuye baba kade ngasala lapha mina awuzange unginike ngitsho lokuncane okuyimvana ukuthi ngidle labangani bami kodwa undodana yakho leyachitha yonke inotho umphile ukuthi khathesi uyamamukela zwana mntanami lo ngumna wakho ubefile kepha namhlanje uyaphila namhlanje ubelahlekile izolo namhlanje uyaphila kodwa iBhayibheli anzaye ngizwe ithi wasengena ngikhaya angazi lingikhangelele lingafika emakhaya uthi ngemva kokukhuluma kukayise wasengena ngikhaya iBhayibheli sitshengisa omubi ekhamba omuhle sala omubi ephenduka omuhle hamba ebese bakhangelela ukuthi benze kuhle basilahlisile bathandekayo abasenzela ngakuhle Luka chapter 17 Bible ithi yona kwasekusiza abalokulephera abangu10 bahlangana noJesu bathi Jesu ngawufuna wena ungasisiza wathi hambani ezitshengise eTempelini bathi besendleleni basila oyedwa wasephenduka kuJesu wathi inkosi ngizobonga ngisilile ngisiye eTempelini wabuza uJesu kade lingangu10 yini lina abangu9 baye ngaphi indaba kuphenduka wezizwe umSamariya wakwazi ukubonga okwaswelakala kumaJuda wabe besibakhangelele bathandekayo ukuthi bazenza kuhle kepha basilahlisile uchapter 18 lo 19 bazafakwa zaqamelana ngoba kule ngwevule ezimbili esigadaniswayo wabuya ujaha onothileyo egijima kuJesu ngingenza kuphi mfundisi omuhle ukuze ngifinyelele impilo engunaphakade good teacher uJesu wathi indaba usithi ngimuhle ngakho omuhle emhlabeni la omuhle kuphela ngoNkulunkulu in other words umtshela ukuthi xa uvuma ukuthi mina phakathi kwabantu ababi ngimuhle yena omuhle engeyedwa ngoNkulunkulu zwana obuye kuye ukuthi ngubani uye uNkulunkulu ngokwakhe hamba uyethengisa konke ubuye ungilandele elena wathi nxa ngitshela ukuthi yena lo umuca othi ungilandele wagcinelwa abapostola kuphela yibo kwathiwa ungilandele ngitsho Bartimeyo bafisa ukulandela ngitsho Legion bafisa ukulandela batshela ukuthi hamba ngikhaya kodwa lo wathiwa wena uyi special case ungaqeda ukupha abantu ubuye ujoyine la okhuluma lawe nguNkulunkulu omuhle anti uvumile wena ukuthi umuhle nguNkulunkulu omuhle okunika le chance yokuthi uqede ukuthengisa uzojoin igroup le kuthiwa ngobe nothile kwamthukuthelisa kakhulu wasuka ezonde wahamba waya ngikhaya ephiwe isilver plate yokuthi ajoyine laba bathandekayo ababizwe bathiwa ngabapostoli wakwala lokho
Jesu wathi kunzima ukuthi umuntu onothileyo angene ekhaya ezulwini njengengamela ingena ngesikhala senalithi. uPetro wabuza wathi pho zasindiswa ngubani nxa kunjalo? uJesu wathi okungenziyo emuntwini kepha kuyenza kuNkulunkulu. Kuphi kwakhona Jesu okokuthi ingamela ingene enalithi? Uyenza lokhu Jesu ayingeni. Wathi buye uzobona ingena. Chapter 19. Wakukhona enye indoda enothileyo ibizo layo nguZakheo. Uthi yena he was a chief of the tax collectors. Kodwa ngolimi lwemzini abathi chief, bathi he was a contractor. Moyo wayele esayinilane le government yesiRoma ukuthi uza collect ama tax. Wayela abathelisi bakhe yena wayengathelisi. Likhona bathandekayo. Wayenothile lundoda. iBhayibheli lithi yona wafisa ukubona uJesu ukuthi ngubani. Wagijima wagada phezu kwesihlahla. Likhona bathandekayo. uJesu wafika wathi Zakheo, yehla namhlanje Zakheo. Ngenxa yokuthi ngifuna ukuthi ngiye kudla lawe endlini yakho. Thu Zakheo ye wehla. Nxa wayesehla abantu besizwa inkulumo kaJesu. Wathi namhlanje uJesu waze wenza imistake enkulu. Ukuthi aye kuba ngumuntu wemzini emuntwini omubi kangaka. Thu Zakheo wasebatshela zwana Jesu. Xa kukhona engimntshontsheleo ngizambisela kuphinduke ka4. Abantu yazontshontsheleka kathi ukuthi nxa ngintshontsile. Uthi nxa ngintshontsile ngizambisela kuphinduke ka4. Ngizathatha ingxenye yenotho yami ngipha abampofu. uJesu wachibilika wakhangela abafundi. Wathi lithi ayingeni phela. Ayingenanga yini? Ayingenanga yini? Nansi ingenile. Kodwa besikhangela ukuthi ingcele ingeni igijima yipi. Yiliyane ethi ngikwenzile lokho kusukele kutsheni bani. Ekade sibakhangelele bathandekayo ukuthi benze kuhle phambi kwaNkulunkulu kepha basilahlisile. Zaphetha ku chapter 21. Bayibhili bisithi yona wakukhona uJesu efika eTempelini. Wayebakhangele besipizipho. Beza le mali zabo ukuthi bazonikela. Kwase kusiza laba babele notho. Babuya bafaka ngenotho yabo. Bethethe enothweni yabo. Kodwa kweza isalukazi esasungumfelokazi sasilamapheni amabili. Senza lamapeni aso sabuya saphosele engcebethini. Jesu wathi wo makhasi asike simi inkonzo yokupha sake ngikhulume la. Ngithi salukazi lesi yise sipho kwedlula wonke umuntu la. Ngoba laba abanothileyo baphe besusa enothweni yabo. Kwethi salukazi lesi sithethe konke kade kumele siphile ngaso. Laba bathethe besusa enothweni yabo. Othi ukuthi inotho yabayichiye ekhaya basusile beza la kwechechi. Kodwa lesi salukazi sithethe konke silakho sakulethe eTempelini. Ekade sibakhangelele bathandekayo ukuthi benze ngcono basilahlisile kukhonzile. Ekade sibakhangela ukuthi babe yiba bazothwa nxa kukhulunywa ukuthi yiba baku 10+10. Zakhangela isalukazi secholocho yise sizalwisana le 10+10. Oyephaklenze esehluleka linto. Ethi ngifuna ukuyibona ibhalwe ngapi. Yebo latshelwa mbani ukuthi kule percentage. Kodwa isalukazi sekhezi sizwisisa lindaba. Ekade sibakhangelele bathandekayo. Basilahlisile kulinto. Into yazwisisa la ngumgipite kakuhle. Umgipite phela wathengisa inotho yakhe zama ukuthi azuze ukudla kuJosefa. Waphela inotho. Waphela izindlu. Waphela inkomo. Waphela lensimu. Likhona bathandekayo. Baze bazithengisa baba izigqili. Bathi asisela lutho singafa senzela umusa Josefa. Kodwa uJosefa nxa isikhathi sokuthi kona kune izulu wasebalungisela icebo losindiso. Elokuthi baphume ebugqilini. Wathi indlela yokuphuma ebugqilini nansi. Lizakuletha 10+10. Lizakupha inkosi. Lithathe i4/10 5 bese lisiba ngabakhululekile.
liyayifuna yini iplani le Ngangifunda uJosephus athi yena xa ngabe khangela icebo losindiso ukuthi sengiphume kugqilazekeni ngiyisigqili sikaFaro le kwanye lezi insimu zami lenkomo konke akuselo kwami xa kuvuleka lindlela yokuthi ngibe ngokhululekileyo ngokukhipha u10 plus 10 ngisale le 4/5 ngingamelana bakwamukela masiyani icebo losindiso kodwa osindiswe ngesiphambano esuka ebugqilini besono uthi kunzima lokho ilezi zinto zokwenza mina ilezi school fees le rent zokubhadala ebese bakhangelela ukuthi benze kuhle basilahlisile into ezwisiswa ngumgipite yena kumele ume phansi ngekhanda ukuthi azo isilahlisile leli bandla leli ukukhulu kade kumele kwenziwe emsebenzini kaThixo kodwa kade bekhangelelwe basilahlise ngenye indlela engazange ibonakala ikhona yini bathandekayo wale behavior enjengalwana umpheki wesinka ngesikhathi sikaFaro babe babili phela ababotshwayo ukhona owayebuya lenkezo yokunatha likhona yini bathandekayo ewayini ukhona owayebuya lesinkwa bonke laba nxa usiza lezi zinto lezi zombili phambi kwenkosi uthenjiwe uthandiwe likhona yini bathandekayo kodwa bonke nxa babephupha amaphupho ababatshengisa lezi zimo zabo lokwenza kwabo kuthiwa lwana owaphuphayo ebona ama-clusters amathathu amagrebisi watshelwa nguJoseph ukuthi wena ngensuku ezintathu uzabuyela emsebenzini wakho lalwana uthi ekhuluma laye ngesinkwa sakhe uthi kepha bengithwele amabhaskithi amathathu kodwa ngokungananzeleli kwami bengithwele ekhanda inyoni zabuya zakho utshobolo kuyisinkwa losi ngafuna ukuhamba lasenkosini sinjalo wathi wazwana inkosi akufela khonokho bakhona bathi lesize enkosini they are very careless ngoba kwakunzima okunzima ukuthi ubuye enkosini lento enhle ukubuya lesinkwa esibhekwele endlini lokubuya newayini ekhulele egangeni okugcwele khona inyoni ezitshobonjayo kuyikuphi ovelela amagrebisi wawalinde emasimini wawabuletha ephelele wakhama yaba yiwayini enhle ubuye le wayini enhle ukwedlula ukuphekela isinkwa endlini wabuya lesidliwe izinyoni zwana muntu kaNkulunkulu uyakholwa yini uze enkosini wena uyakholwa na ukuthi uza phambi kwenkosi uthi ungenza loba yini anything is good enough anything bathandekayo lisilahlisile okungenziwe besikhangelela ukuthi lizenza ngcono kodwa kepha lisenzele kuphi zathanda ukuthi ngibe lobuso siqeda likhemethi zabiza amaqembu amabili ukhona uthi ngiyazwisisa Nkosi ngempela kangenzanga kade kusemandleni ami bengingenza ngcono kuma offering bengingenza ngcono ekusekelela umsebenzi bengingaphi isikhathi esingcono emsebenzini wakho angenzanga kuhle kodwa ngipha isinqumo Nkosi yami ngiphathise nxa isiphambano sisiphamandla enguquko ngicela lami ngibe lokuguquka kusuke kukhemithi ka2022 kangibe lenguquko ekwenzeni kwami ngicela abanjalo bazakuza bame ngapha olokuzwisisa impela ukuthi kade ngingenza ngcono njalo ngifisa ukwenza ngcono ngisuka lapha lona obonayo ukuthi hayi ngenzanga kuhle kodwa kangifuni ukutshintsha ngazihlalele engimfunayo ngothi mina ngiyabona ukuthi kangenzanga kuhle kodwa Nkosi ngiyacela ithuba xa kuvuma ungivumele ukuphila ngicela ukwenza ngcono